biyag ti tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam aganong saklain. Agurnungak nanang. Ket no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nagnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay na ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, tagbaligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend, naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kankwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agur-uray at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat sanpay. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwa na. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang mo, tinapili na. Kaya't na siguro man ang tagpasekat Di ko na siguro nalakat abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang takanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa, bida nga talaga dadya nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya dyan nadamag ka. Agabroad ka no, Imelda. Balasang ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasang ka. Anya? Ay nga mala, nagkagit kalat ta. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tadya nga Imelda. Kat anya nga iti insungbat mo kanya na manong. Agan-anad kay jay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan mat amok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dadya nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jenny Masto, BK, Makoy. Ay, kwa, jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kaslaga may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kasta aya? Wait, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabaalan me kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo iti kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno.
Kabalan mi matigumatang iti chocolate no kayat mi. Saan lang nga ni Manang Imelda ti kabalan na tigumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito yung abroad nga mariknakon ti banog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta at least. Ada maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di ag negosyo tanto ijay. Wana, no anya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awagak labiit ni Nanang. Saludsudok no naawat nantay inpawit ko. O sige, tawagak met ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't Nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, Nanang? Ay wine! Na-deliver idi kalman. Ay, kagyaman kami unay, iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayon to natin makamu amang tid kadakwada, Nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudin, Nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho may intong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsaritan ni Nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Ada nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tanoy pakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awin na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta kadimot lang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day sa pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang met ka, friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ng arapaap ko nga negosyo. Ne, dalos kayo mo't adalos, Nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasin na ito kontrata na ijabroad na. Kuwamay, nalpasin na. No kasta, awanin plano nang agsubli ijabroad? Kag negosyo da ka na itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Wen manong makoy, kasangsangpot ko laeng itay. Nasayat mo ta. Kahit kumusta kayo matan manong? Nasayat la tamay. Plano mi matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rud, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Adda kwartaming aramaten mi. Anya?
Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya man iti pagtrabaho, Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Mala, sana bale. Tinapatag at trabaho, maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numot tenteg kalay sa itinobya na inton December. Hanay bag kayo, pay. Addan kaayan ayat yu. Angam siyak awan, pay. Wen data agpalpalas tug nga mente ipang pangrunan. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti yan tigayam ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay. Tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, ang mga iwan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wen nanang. Dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagek no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko nanang. Ay sige, mapana ko nang. Tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mo't buriyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply kadata. Wen friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takon ta. Angam, jakpay mo't inawagan. Ay wen, nakasarita mo ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay ka, mayat nga rod ano kasta, friend. Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami, inton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutok nga rod, nanang. Mayat nga ta da Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wait, masimula ang tiswildo da iti trabaho da. Mga no da dakil pa yati maswildo dan tukan ka. Manong Makoy, Vicky, kahit yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi, Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. di kay madanagan, tano adu ti customer. Naynayunan minton ati sweldo yu. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin iti trabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumat ta. Ha? ay, sige nga rod Okay lang ang kanya. Naglokon da diya kapsat ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga ruda. Jakmat kayat siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Nante agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Kara pa-upday diya kapsat ta. Wana ngam, aging katagta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naku nampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat agiti kabsat ko tagtrabaho iti restaurant ta. Ay, amom friend. Talaga nga adamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend?
Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, saan mo't siguro, friend? Ay, pasensya kan, friend, angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di mo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti man no atawan, di makkel ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya nga, friend? Makiasawa ka matan ah. Anya? Adda na asawa na giti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanin, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa nala daw ti amin para iti dayta banag? Makitan to No, ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Na para magamin da dyan nga kapsat me. Saan lang nga data? Adda pa imimot na. Imot? Itno ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nang runakit kalugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Na para magkait diya, tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adiyo maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kapsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa'y anagaway, Imelda? Adda ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ayun kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang ti text mo. Aya? Awagak tulad nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kini Trina iti negosyo binangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Anyat kayo Diyos awan, tata. Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit itilapayag ti imbaga na aparamag ka anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga adu ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mau nga Imelda. Sigurado ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsatyaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali jay kabsatyaw?
Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo nga min nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinsula ang tibiyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka ti parikot yung kanyak? Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo, jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada jo ospital ja anak ko. Awan mo't ngaming kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang mata, amangan no da kwartana. Ilak aman nakno ko ading ko. Awan nga rup kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak ng mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak matin ng masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasa kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainak matan. Nakarkaro pa kanyak manong. Malakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asika. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung ngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Aggudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na. Ay na, agyaman kami manang. Ay na. Agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron. Ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman. Ta agkakabsat tayo man. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idin tutada kami kat saan. Nangruna kanyak. Tas siyak ti inaw na. Aging ta. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo titunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laeng nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na yo iti biyag. Katadapayan anak yo ang gamsyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Munmut kit di ananang. Kat daytoy titandaanan nyo nga agkakabsat.
Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag. Di tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalata ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkape akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod kat anak ko. Asidaglaang mati istor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day taakape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo Nawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kan sama manan ni Jasmine, maray. Wan, Maray. Amo mo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayaan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, maray. Dayta ti saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Maray. Taamangan numatektekan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanen. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka ko nga nagunghet, anak ko. Amo yung matamaki-pordiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, apeng nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinaskan alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko ana. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawidak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Ape kumakot si kamot ti mangpakpakan kan ko ana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba. Wan tamanula ang matibadong alina ba, anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto. Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho. Italaang mo't anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mari Elsay. Nagbayag ka, Mark. Kasan umak ngamin, Maray. Naglabaak iti kawas ti anak ko.
ko kan nagluto akpay. Ay na, paglabaam nga min dya anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manot tawanan, ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amang ilaba iti murang na. Kan agluto iti kanin na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dya nga anak mo. Ay, wan ngarod, Mare. Agungat pa ino saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangag ko kuana. Ay kat kasarita, Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbiyan pa'y lang nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ati kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngam inti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito ba lang isong agdalos kayo? Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrik-reklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan naklaang, ta nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak tong? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti among atrabaho dito'y balay. Day tamangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado a reklamo yo. Nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensyakan ha. Dito yung restaurant lang ti pagdatan ta. Nakararte nga min ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan, tapnawan ti ado ang maaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay ka, buy-buyan nyo lang dita ah. Aglaba ka na anak ko. Awan mo trabahong ita. Saan? Di yung pakibiyangan dagiti murang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mat friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyana. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Wanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko, tani. Lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jakpay nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mati di balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiretso tayo di balay.
Tapno muna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakkan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo tanasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matlan. Sa bagay. Amang ano nabannog kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasang ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga po ka. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau. Ay, wala na. Nagapuak kita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya kape tigatangag. Tay sigod agad katangag ka, nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pala nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mo dun. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na mati na torag. Madanagan aklaw na yan, Nana. Mabit lang araw tayo, baktanak ko Mapantayo man, ije balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni hospital ni Nanang Mau! Barang may salpar pa tibiyag na! Sanda na naisalbar tibiyag ti inang balasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni Nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Jebalay. Isumat lang awanan kaduam nito Nelson, Pagsasaritaan tayong tungatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pay lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine.
No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No agnaedak pa lang amin iji balay. Adda makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni nanang. Mawatan ka, tauray siya, may kawak meten. Tajakon makitkita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Uwan nga rod nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Ngala, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunatan na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang dayjay. Sumarong nunton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe tilunutok. No adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abang musen. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka une agligliday, wa? Agyaman akkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong asawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Adamot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito labaak. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. San ama kalaba ya? San pa siguro ang makamove on dayjay tatang. Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay, 2 abulan laang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakkel matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdiya. Wala, adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagagday jay friend. Amom ka di? Ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na kaglaba, agluto, kan nagdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? One friend, kaslaak doon niya dito eh. Saan samot anasaya at ti kasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Ada ibagak anak ko. Yung di ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan na ka kumamot Tatang? Saan nga mabalay nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timuranta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirignak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamot la baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirignak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray dat na lang aglabat aramidom no iso. Agrekreklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta, pinagnaudnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno ada baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di maawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalay nakasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam.
Taam mo nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Ti ko nayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong ditoy. Tapno dabaon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akas tati pa nagsasaum iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng kinilsun ti labaam. At damo washing machine o sarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sandak. Jasmine! Mapitlaan! Jasmine! Makitam, tikas ta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan tikas dya pa nagsasaw mi tamak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laong. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. No kastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kahit ti kastang ugalim. Isong agsina talangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay ti kasta. Diyak kayat ti kasjaya pa nagsasaum kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Kauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagipam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kit pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka. Kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaid ka dito balay. Basta baliwang ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman ha, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi di silid. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto tapno masapa tayo amang malam. Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga karik iti bagik nga ang balbaliwakon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi kaninanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Malagip ko nga mintinak. Natayajak man lang nakapagkit daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alalala. Tangay awanan ni nanang mo apagkidawam iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang tipagkidawam iti pamakawan, bakit? Nelson. Inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan Kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas. Manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa. Ay-ayatin ka. Ay, ayatan ka matunay, Nelson. Biyag di tao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga ro, Joy, anak ko.
Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabaulan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu paylaan. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo no ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, nasken ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirik na. Kasapulan lata ng agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo, bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya, kandad dumapay. Nan kita man ti listaan, amangan no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kitaem. Apay, awan aya ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikula ayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak amo kang tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manen ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nangususaran na ko maiti kwarta ngay nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga runungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka sa iskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yu. Tapno at da mausar, no kasdi nga da emergency. Apay, di ka makawawat, Joy. Anya nga ron ti maaramida. Kat nasurok la sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo ah? Amam, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak kayat masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipon nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayo agtrabaho. Magsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam. Aguli makan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatangkeng ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitin na nga min timbagak kwa na. No makorektar iti madingan aramidan na, sakitin na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga mawan maturnong da. Kat makacamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Ngamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadagiti kakabsat ni tatang, Manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, kat no anya ti plano, suportaran ka, anak ko. Basta di mo baybayan ti bagim. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang kagpaliwawag. Nasayat mo't kiday. No'y jayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka.
Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga king kuana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau. Yung dumakdakil ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga agargar din kami. Ngumawan ka no mo ti pakakitaan na. Na, apay ngay palubos mo akas na titrato nakan ka. Ay no siyak takin anak ken ni Joy sigurado makaraman kanyak. Nawan na. Narabidag ti kasta. Siyak ti madaksan. Amangan mo idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tata, pudnomit ngamin asaan nga itag nanayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na ang maigatang amin itimakan ti kwarta tayo. Yung sapulan na pa lang. No sa dino ti papapanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency mo lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Urayan. Agkoleyo kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanlugan tayo. Kitsan nyo mo't nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Una, tadi na ammo ta gurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga ammo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Yung numakuriktar, sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saanan? Nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam. Nadamag ko nga in libre manan iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrem kadagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngamisyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga asa na nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga ron ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulong akan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kanya Albert, nanang. Nangalaam iting atang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Tamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya,
Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwarta na. Kay, apay kasta ti bagbagam. Pangaganak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay kasta manen ti palagsasaum kanya. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti ente anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasanong nga ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agungat kamat no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehiyo ni Albert, lakay. Apay pailaan. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga aramatan na. Adda, basta isardeng mon ti agbisyo. Ni Joy timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala ha? Makamungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita Ti ko na siguro ka nalaka. Albert, adda ka din tagdatatang allowance mo? Ada 500 nga intad ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamu iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat manang. Payadak to keng ka. Ay na, sana na masapol. Sana balit adandani ako naggraduar. Saan na masapol nga agtrabaho ka ading ko. Siya kung tagtrabaho tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin din ka manang. Awan ti ron pa nga pagbainam kanya. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarig manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta apaggrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Ulak to mga gamay. Ipili na dyan ta muna. Kung naman na sino nalaing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Yeah. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas ka na ta? Nagbasi ti mait-itad takin ni Albert. Di ta pa'y maikanan ni Joy. No, nabalnog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdiag lang ito sa bali. Agsapol ka mo ito niti pakipurdiam. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mo. Kurang pa iti kapatasan dyan. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamit laangan, Albert, ading ko. Agya mo naklawanay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amang guno di tarapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries da ito yun, Joy anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabyanak nga agawin. Kasangsangpot laang dagiti anak talakay. Rumar ka? Ada na pati pagsaritaan mi ken Manang. Sige, mapanakon. Aging gansamat itakot adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti ibagpagamkan ko anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na.
Panagrik na nangamin ket husto amin ngar aramidan na. Talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang, nanang. Day tangarood ti saan na amaamiris. Ipilit na mo ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita ket awan ti naipundarmi. No saan kayo nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, agradwar matan ni Albert iti kulehiyaw. Kaba, guys? Huwag ka no manang. Sa anak lang interesado dita. Adda alimastog yung babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutag na yung Albert. Tapay, palubos mo lang ta nakastaya. Ay saan? Ito raya may data si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita ang anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo da amin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan manang Joy. Yung sa anak pala mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pete urnong ko manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan ka nga agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaem, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mat ti papapanan ti matmat gadanda. Huwag nga ron manang. Gusto nga ramidok ta amin nakabaulak. Tapong saan ko mapadasan tirigat a pagdaldalanan dananang kan tatang. Wen ading, ngam ureno kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kan kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tina itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamot basit ornong ko lakay. Ornong mo? Wan, inurnong ko dagiti tangdan ko iti. No kasta nga ag-sideline na. Saan ko laang nga imbagbagakan ka? Taamok adawatang manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mamo na ipundar taba kay. Tanapigsak ti kita ti garden ta ite. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Amagano awan mo maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda urnong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti daduma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa itatadiyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ang lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti panagsasaok idi kada kayo, tatang. No adaman na isawang ko na kasairan tirik nayo, day taket para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Gusto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta lakay. Inggaed dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-iten mo kadakwada. Huwag nga ron pakit.
Ay na, agyaman na, tananakam kayo, anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Imsak magayam, ti awan amo na. Umayak man ka ba, guys? Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa nagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay, Ay, naiskam nga mintornong medya bangko. Tada nang invisak, ngam iskam mat. anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaudak pa'y man lang di ti balayaw. Kaalaa, di ka mabalin abaybayan, takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam, anti. Wan ka na kan. Kumusta ngay? Ay katkasto yan, nasihat la tanti. Ay, anak ko, makipagnagpay laang nantiyo dito'y balay kaawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaang awan problema iti dayta. O sige, anti, agnaad kayo lang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo lang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintasan ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal da dua, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan napinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan darapaap da. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tenggay, tigasan, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayaw. Biyag, di tao. Uy, Marlene, asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati panagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasal? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipudno kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tanya eh. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunot abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakagiti babarkada. Kat papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan nanang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gayaman. Wine, Marlene, anak ko. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibus gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ko. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ko. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang,
umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. May nawagan ka Marlene. Mabaling ka din agsarak tayong itong madamdama. Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katunan, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwan. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduhaduan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am-am mo anaimbang. Isumot lang ti turong na. Amok akayat nag. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang arutan na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita kababaya kadwam ita ijay palengke? Kabarbaro nubiyak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadyakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti boss mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un, tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un, abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un, abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Un, abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo ang sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin ito nadandama? Kwa, ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatendak iti trabaho. Nubyo nak Marlene. Iso nga naskilaan na siya titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy.
Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalakmuhan niya ka nobyong? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umaygakit din. Di kagdanag. Siyakti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Jak pagarupan na kasto iti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog bikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamon ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawa. Anya, sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasinsin narak ko. Alalala. Wanan. Kat anya nga rod ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umayak en tunbi ka ti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngam-urayan tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahin na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Agda magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka Marlene? Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta? Anya nga iti plano nga ramidan barap? Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti kunana, edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Nalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tatawan, wan. Ariklado. Anang, masikugan tinubyak. Kat ko na ti ama na ama sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway.
Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man na niti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubya. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isa ganaam nga rod dayta tas ikamot ti nagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapul kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tang kasikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nulangan na laang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpot gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kit kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamutan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas, Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. alaala ka raw. Mapantang nga din sa ospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam. Ngamada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Apay nga itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka namin. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jakam mo no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpat Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana Maglablabas kang Kaloy! Nito! Kaloy!
Kasta di rumbenggeng ka, bungangirang asawa. Ha! Wanawak manlangan, makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi abi. Nabaratak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidin ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kabi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no ammom. Kabkabilan mo't laang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da, takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbanan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo! Nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso antikan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo? Ngay sinamon ta sa awam? Wan tatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangranan. Ala, di ka madanagan. Taging kat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman ak tatang. Ne, madawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan na nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Dijak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanya. Kat lang magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na mailawan. Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpat. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akon ti kinapod nung kanya. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo marudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdakila balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka una itanak ko, then itapo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto.
Kinapudno na baraw. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay ko ma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Isu nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si Kabit Video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ti abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma ti mang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan, nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka, Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ka dita palengke. Itong malpas ti biyahek, Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rod ano kasta. Wen, Kat, apay, di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala kang ka. Agyamanak na rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wen, Marlene. Damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang aming ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene. Kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di nakadi kayat, Marlene. Pagduha-duhan nakadi pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat nag. Iso asan ka madanagan. Taay ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datang araw na. Un, Kaloy.
Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadyakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Anak nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ija talon. Kasta ka di tatang. Alaan yung nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yung to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid iti na minsan, Marlene? Wen abi, tawan nga minen nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarat tamanin to nadandama? Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Itatikayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo ano siya kanubyom. Kwa. Amangan ngamin katandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Isunganas ka lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalakmawan niya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirig na ma. Maul-ulawa. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni ka di Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Day pakaamun ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga, Kaloy. Katsika ti ama to'y inawat. Anya,
Sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na tisungbat mo. At sikala ang matinobyo akasinsin narak ko. Alala. Wanin. Katanya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko kaloy. Duata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tunbigat iti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y matinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngumurayan tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kamutin kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadakis sa'yo ti day ta. Tinabatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka Marlene? Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta? Anya nga iti plano nga ramidan barap? Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masuro. Kalangaron. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When tamanumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na lang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpot gayam. Sapay la kuma, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang tatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro ng tipan ang sakit na. Alaala ka raw. Mapanta nga rin din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang bag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yu, tata. Ay, kastamot balasang ko.
Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deje Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam. Ngamada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Gan ka ba ulan na dayjay? Adaman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain. Tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot na nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale. At damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inong aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. All bold na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awammat Marlene. Sana nagaw-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangira nga asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo ti kastangar aramidan ti asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may sabli ti amin. Ay natapno ammom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsumbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Katrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami.
Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko ket dangranan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ka. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan danak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Naatake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka manen ang mailawan? Narigatan. Kun friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpat. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapudnom kanya. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka unay iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, maragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan namot lang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kanayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang.